بله لوازی حکومت عراق لحنبر گروبین چکدار گوبونا مطرسیک مازن لسر سیستما دولتی عراقی بخواه او بطایبتی لسر حرمان کردستانی جبه گومان سوپا سالاری برای ارتشا عراقی بادکر زیباریش دوهوکی میوانی منه ریزو سلاف بوده بریز بابکر زیباری دست پیکی ده دخوازن بریز زیباری بزانه بم مطرسيا ميليشياتا لسر سروريا عراقي تشيا تشد تشاوادن القينا والله اول جا تشکر اون بود که این بوده پیشوازیه سرکفتی بدی انشالله کار خدا خاطر که گله کم مازنه حقیقت بو عراقی خاطر که گله کم مازنه تصور من هیچ دل یا حزب الله و لبنان یا حماس و غزه یا حوثی و یمنی خرابت لید اگر نروی نخواهی که زیده دست دریجا بکن یعنی قطعا لینای تقبیل کردن و دی زور بتندیش هیتا لیدان و او لیدانیش دی گلک بو عراقی یا خرابید یا دی بیج لیدان یعنی یا لوی خطرتر لیدانه اگر امریکا کرا قرار حصار عراقی دانه اگر حصار عراقی دانه دی عراق بچجید 95% واردات و نفت خلق امریکا و ترکوار پاریواتی تبع پاریوا حجز کن دی برس دامرین یعنی هنده شيء تای نهایت قبول کردن یعنی تیبا ملت عراقی قبول نکرد بانه و تصرفات نبجی و نب مصلحت و سیادت عراقی و هیبت اوی همه بیخنه بندستی چند نفره که کلی گرتی و خوفروش حقا نه رئيس عراقي نه احزاب عراقي نه ملت عراقي بوتشل وقبل كده بريز زباني نها اف ميليشيات بونا مطرسيك لسر حريمان كردستاني للنافشي بونا مطرسيك لعراقي بونا مطرسيك و حمو آليين قول قل عراقي دي جبن دبيجن عراقي دبي هون كنترولا فان ميليشياتان بكن قالوا چما بغدا نابین دبه چاوی خل بروی راستیه دیگران نیت نینه یان راستیه که دن لپشت وی مسئله هیا برای زباری يتدا هاي زور بجدي حس كان كو بين تشكرين ونوف برن بس او قوتك قوته في دسي ودنيا كو بقرار بدن يعني اف رئيس وزراء هات يك دو يكين او امكانات نبيه او قدرتش نبيه كو قرار كاتو بدن يعني المشكله كان مازنا العراقي وقتی امریکی هات اف حکومتانی دانای بشی صدامه يعني اساسا که زور خراب هات دانان يعني بدراسة بتفكير هاتن أول جار قلت اشتغال بعث بصدا هزار نفر متهم كرن ببعثيا هم بينا دجمن بينا قاعدة بينا داعش سنة والشيعي بر بينا يكودو معسكرية عراقي هم بالا بين بجارة كي بيشاوي عسكري أمريكا قلة طوب و TNT وقنبلة وتشبرن برای ملت کردن یعنی انتخابات حقیقی نبی قطع وزیر انتخابات عراق بیان چون عراق تأسیس اول وقتی ملک فیصل ای که حتی نوکه حتی صدام هات دیکتاتور بینه یعنی انتخابات ندیتینه مل کردستان اول جا قوات انتخابات کردن صحفیایت مدرسایت مهندس شرعی کدوت کرد پاش بشی 2 سال که چون سر گویت کدو ماشید کرد بجای زو یعنی هنده چش کردن خو که احتلال شکلی گله که خرابی یعنی اساسا که باش دانه نه بجای نوکش اف میلیشیات کدانه اتحاد بیا قوت یعنی قوت که یعنی یا مازنه و پشتواب ایرانی به ایران دعم کرد بجای یا بیا بالای سری عراقی و کردستان و بو همیا بريز زيباري نها تدس نشاند كيغو او قوات او هيز دستي بغداد دنينا جو بكار بكنترولا فان ميليشياتان بكم انغو افبونا قدرا عراق نها يعني عراق دي حرب فان ميليشياتان ربيشي ابدا حكومتي تكون كتين او الكوهات او التين نشن علاجه اللي بكن او نيت وهي وخطوش إيراني بكن وخطوش حشدي بكن ومشكلة بخطوش كان وأنا قوتي شيء
يعني متفقين بيه يعني حتى إطار تنسيقي اي بيتا رئيس وزراء بيت يخرص ديوان جل برندي يعني مشكلة كمازنا يعني حلا بق قواتا حتى مرجعيته بيجيت وقت هات تشك كنترول كذي بيد دست حكومتي بله قال جيش عراقي برز زباري تشتك نها مثلا قالك بالا من دكشني تزاني يكون نها مثلا انرژی مثلا غازی مثلا نفتی بویا مسئله نتنی بولاتکی و گریدایا یعنی خو بویا ابو یعنی سکتره که جهانی مثلا غازا کردستانی پترولا کردستانی بشه گرینگا انرژیا جهانیه پشتی کو اف ایریشال سرکور مرهاتی کرن یعنی دگلک جهان ده تیگوتن کو نه امریکا نه یکیتیا اروپا و یکی جوا ملیشیاتان را قبول ناکن دی برسوکی ور بگرن دیتناته چیه بریز بابکر زیبار يقين ابدا نهلا شكوى بتوجه ركوديكا چونكي يعني كاش احتمال كازور ويطولي بكن يعني وقت مثلا صوت مني بيجي غاز بي چه نفت بي چه بترول بي مسألة همه جريدة اقتصاد الدنيا بها او اتفاقات القوات كانت تجاه امريكا جناب رئيس وزراء مسئول بارزانی 110 میلیارد دلار را به شکل یکیمیه مستقبل کردستان به مستقبل اروپا و امریکا وگیره بو اقتصادی یعنی او اقتصاد تیوا بیتا پارازن کدی پاریز او دی پاریزن هاری مکن یعنی او مجبور نیست یعنی دی خوب پاریزن اقتصاد خوب پاریزن برز بارین ها گوتنه کیاتی گوتن کو مثلا بغداد راست ریشی کردستانی ناکی يعني ده آوای سربازی ده وقال لك آلیجی العراقي راست ناکن لید حشیوان ده اویکیه لی بدستی وان ملیشیاتان ایریشتکن جبروی یکیشی گواگو ایریشتکن اف راپورتین آماده کرن اشتر بیشم لی کولین تینه کرن بس تجارا نکسک هاتیه گرتن نکسک جی هاتیه سزا کرن دیتناته چه بریز بابکر زیبار راسته شو اراده نیه و قوتش نیه و پشگیریش نیه نه چه قوت مازن پشگیری هوا که مثلا سودانی اطار تنسیقی هاته بس ابيت این اطار متفقين يجي كله بشتري ناجرن يبتدي بينتبه حتى عسكريش نوكي ولي هات تقريبا هر قاعده كي دست قوه بيت جروبه كي داخل باريزيت یا تقریبا برای چیته يعني یا برای خرابی نبچید يعني مثلا عسكري مثلا تنظیم سیاسی عراقی دا گلک یا آلوزه گلک خدا خیر کرد که بابکر توزانی تشتکی رودا بری چندین روشان نها بغدای لیستا تروری ده ناوی حزب الله لبناني ناوي حسين يمني بنافكر بشتي چند ساعتان دركت قوتم والله ام پوشمان بونا غلطي چه بويا نزانم اف ناف قوكتنا ناوي لستيده وقاف پاش و آويت يعني اف يك ري عراقي ري بغداي لسر آستان ابنتوي للرايا قشتيا جيهاني ده ايميجا بغداي گلک ارزان دکه یعنی دوی درباره دگر دیتناته بکرم هو از متفقين مديا جانب داكو بيان دو بيتو بيشيمون بين هندكا بيان دو حكومتي اقولي نبيه يعني حكومتي الرفس كي قلت ما نما قولي بيا نما دوا وكو ديور هندك بيجن وزير عدلي دو هندك بيجن هندك ميليشيات دو فوزاي شي كان يعني حكومتي كعام حكومتي او برجار ندو ابدا ندو حكومت بريزي باري انها يعني بغداد اركي خبران بري حريما كردستاني جيبي جينياك او آلين كو يريشي حريما كردستاني تكن شعبي خل بروان دكري بيگومان بيدا وستيا حريما كردستاني جيا خو پاراستنا خو هيان جناب سروك وزير مسرور برزاني ديار كركو دوي امريكا و ولاتين هف بيمان دل سیستما برگریه ده آلیکاریا کردستانی بکن سیستما برگریه بو کردستانی دابین بکن
تێگوتن کو دۆناڵد ترامپ دەسەڵاتە ئەمریکی باوایکی پۆزیتیڤ باوایکی ئەرێنی لەوەیەکی تەماشەتکێ دوێ دەربارەی دەگەر دیتناتە بگرم ئەvە ئەدیف بیا خوب پاراستنیە یعنی ئەول هەتانو کە کوردستان داوا چەکێت خوب پاراستنیت کرد نەگوتیە من چەکی هجومی دوێت هجوم کەمە خەلکت تعداد خەلکم بەس بژیت بۆ چەکێ بدەنە بن کە خوبی پارێزم يعني شكل زور طبيعية وشرعية أبو كردستاني قوة دعوة بكت وزور حقيقة الدولة دوسي ويهور كوري بكن وعراق إجازة بدت كت وعراق إجازة بدت أو سلاح بدت كإجازة ندن أيش مشكلة كه إنه أو دعوة يا خو باراسني يعني نفهم جيش الدنيا ده ألف بيع خو باراسني بس أف مشكلة جارك عراق قبلنا كت جارك أو نادن أف مشكلة نخواتون كتب يا موجود باید چند جال هفلیری دا صاروخ لیدان اگه او سیستم ها باید هفلیری احتمال او خلق شهید ند بیلویری جال برنده زور ضروری او سیستم هبیت کردستانی خوب پاریزی ملتی خوب پاریزی گرد وی چرچوی ده بپرسم که کی بابکر نها مزنترین کنسولوس خانه امریکا پیش دروش سی روشال پایتخت حولی هاته وکرم باور بکن او کنسولوس خانه جگلک بالیوس خانه امریکا جی مزنتره آنگو ده آستکی گلک بلند و برفرح ده یاکو اف کنسولوس خانه هاتیه دانین دواره پیوندین حریما کردستانی و واشنگتن ده هر وها دواره خواه پاراستنی ده اویا گلو دکاری ببین نشانه کجبو امریکای کردستانه که بهیز کردستانه که خوراگر کردستانه که گو دکاری خود بپاریزه گرنگی آوی جا امریکا را زیده با یقین کردستان پیش امریکا پیش تحالفه و جغرافیا و منطقه و يعني وجود و ملتی و اف پیک و جیانا دموکراتی اف دموکراتی کردستانی اف پیشکوینت کردستانی و بی امکانات یت نی و اف تعداد حکومت عراقی اقتصادی المت کرد و هب نراوستانه و اف جغرافیا مت به منطقه هنده آلوز داد نفبا هم دولت وضعی خراب جکی آرام و راحت تصور من بو امریکا و بو تحالفی هک عاقل زانن يعني جاكي هو مهم بو منطقه الشرق الاوسط پیدا نبید بجا چند خوب به ماندی بکن چند محاوله بکن چون که جلوه مصلحته يعني او بيجم هم دوست دائمی مصلحت دائمی میای بجا او مصلحته هو ليه او يكون بدگیرین يعني منطقه زور استراتيجيه زور مهمه عسكري سياسي اقتصادي مجبور انكو اهتمامكم لازم بيبدن که کی بابکر زیباری به برازی و پرسی بکم پرسامنی داویه جی تو سپا سالار ارتشا عراقی بود نوها و دماغو تو سپا سالار بود تو بدی برهودو ارتشا عراقی لواز دربویه زیده ترج هودو کتیه نکارب ارکین خرابه یعنی دماغ ده چاوابو نهات چاواد بینی بریز بابکر زیباری وقتی عمل ویری بس سپاه عراقی به شحاشت نبی سپاه عراقی او امکانات دست يعني قوات جيش عراقي قوات عسكريه عراقي جيش عراقي دو دست عراق جيش عراقي دو بي بشتي ما هو لا حاجه شيء بينو يعني انجو بريزي باري حشدا الشعبي ارتشا عراقي لاواسكر طبيعي زول إهانات يعني لواسكر نيفا سلاح واي بره يعني دبابة وايد أبرامسد بره صواريخ وايد بره اف صواريخ ما ورد كان ما كيتين تابنا كورمور تابنا الجيا يعني ضد الجويد بره تشد بره يعني زور تجاوزت كده زور بله گلک سپاسیاتت که بریز بابکر زیباری سپاس سالاری بری ارتش عراقش دو حکمی وانیم